Ye man penny His Excellency Nana Dango Gufo da Okrodon to Okrobru wakasa ena ochezo Ghana se de sika 72 yakono ebetu hwama ebe obianwa na sansoso ana enei wonu mo ginim dia ewo eyesuapon awuduo mo ebi mo ba be ya checherefo ne anasefo afro mo se nurse and teachers trainees no wo mo ebusa aban sedaban ana eye anumhyade a wode ma wo no mo nsa beka na aban so yi wo ma no ebiem ya hobete ene se abato a ebasu yi ene abato ne brendu yempo na nso se mike entokwan ketenkete bi ahyase a mike poemantem ba bi baako ehoso se kumo emu nsem ya dinam na arishima masanso ene ebebawuram ewo mrase badwafie ya hwa ni muso mo ebekọ eye asetena no makotom dwumadie so yakopọ ya aduma dafiada na sa eye nhemdi omukọ ebutupuru enfremu enfre na edom keto ni chem se sa wo frɛ wei esu ni mfaso na abaye babetu ya no panyini bi di ababetu ja kyerɛ sɛ NPP amanyoko ni bedi nkunim na nkunim ni so koyan befa so mbedie no wabekyirem Jordan kwa eye opanyina wo hwe animu apre mrase badwafie akunya no ewo banda abato besua so NPP amanyoko ni timu wode futusam akọ ede amagana de shima manyina fa abato a ede yanim ne ho wei eni afoforo bi na nwumre yesi adwade nam sɛ enwumre no nsia akan kase aseda wampoma aseda soko dede wakona kono ti so babu na wasi achim dadwom asante achima mentiane aboabo dwom kodigwa enkoma Jubilee Hospital wamoma esika enwumre yi avinsu ODI Electronics open nwema papa de agu fiam na de dwuma aboamo abrabo yeda eye ODI Electronics home appliances de na dwosuom ene honomo we ni nyumaku a eme esika fo adwentrafa 0533898915 0533898915 text message and na WhatsApp ya bekenkan amon so kuta wai SMS a mo phones na ye fani Yesu moja eyam no fafa SMS ukuta smartphone na WhatsApp Facebook live so Bernard Mauli Adaroma odi atum yopo obehwa Ahenkan 93.3 FM na odo adwenkyere afa ho kase ni de eni hwam eni amudinti information centers bro adwunum kwaduosia ebi wobono mantemu ebi wasantemantem na dodo na ewo epoye mantemu kai nyame information center ewo achim achekrom David ba ewo kodokumi oso no ewo achim esem ye ni da so na urade okrobasi de Yesu tumi ye what Jesus can do wo achim ja aguna twafo information center papa no ewo achim abenase peace ewo batabi eno se wa wanyina se eyadom ewo akeka no krobotokua ewo achim odumase Chidom Information Center wachim adubiase som nyame Information Center worship God ewo achim chirimenken na napia Information Center onyankoma se die kingdom come ewo police evo Ochinanti Information Center because of tomorrow ewo achim yasevru God day ewo achim ayeboafo ko Sam Information Center wachim achiase God first ewo achim betnase ewrade na ewo achim apraku dimpa ewo achim asene adwempa Information Center oginanko Jama North bono mantemu nyaminsa wom Information Center tuam bi ewo achim nyankomase adomara kwa ewo achim botwe achim okumani aboabo eyekro wom nickname eye abonhwe wom so Information Center ba ko ma biam ku ha kase wom fan life no kura no miankasa mikroma sante atuma mentia post station nachi eto ananto sport adwo ne ho kani wofa wom so biam ku ha adehye bi ahyem etie kase ni bi anwumre yi asomfo eyeme kwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan afi nsam ni nkyeremu anin mfiti ase eni Ahenkan FM what wasum Yamampani His Excellency Nana Dango Kufodo de asemda bi atudia a okire se ewiase ye wompanifo bu bebi se ye dijawa na ye de asoa enti sade de dijawa ese ohwe ebo ho ban amokire bi wagi dimpa ewo ho enu nti ene sanka se dimpa o ese ahunya mampani Nana do kire se wo betina dwaso a wabu ade a enfie nso ko enfie nwotwe nese wantutu nneoma ye no wi a Ghanafo enfie be ye nsia nneoma papa wa ye nina no omure befi kakra ya kana no de beta na pambam se pa enti mampani Nana do wa hye ne sapom nso panti se krani a okwakwotwe kra
ɛna ɔkyerɛ sɛ no tutua mu di gu akwa mu no ɛnyɛ tutua ketewa ɛno enti adeɛ bɛkye adeɛ bɛsɛ bia no bɛte so mampani okobie we ya no mampani wɔm de weba mampani obetwa so mampani ɔde aso abɔfam ensɛm bebre ne nneɛma wodo bebre ya mampani no ani abra ɔtoto egu akwa mu ebiri bi atwam nneɛma wodo betwintwan yenem ɛwɔ Ghana anum sei ɛnam so ma Ghana yesika sam enwe ne sɛ tza akoda ɔmpa ne sidwie ane se ahyese bɔ grass enti ɛma Ghana aso yɛ hye papa ewe sika sam toto ye ho ema nneoma bi mpu bebre ya tutum ema nneoma ya tutum bebrebe wo mu tisi kwanso kakra ne tete so sade bi omanfo no asombadwe wo mu na no na mapani na nado wo maka mu biem na ban no wo mu sanso de ade bi be fe no fintech and digital innovation na weni na mapani kire mu se saa de omu di ba we no ade be boa pa titru eye Africa Continental Free Trade Area ay twan after no eno na beboa wo mo papa ena biem ose beboa abibrem aban awodro no sa adwumadi om di bawe no ebeboa pa na adwumadi no ne tentini ntetani na anade afa ho nina no se eye abefo digitalization eno no mu hwem kagya hwem omu kagya wurem se de beya ebepun dudo na ebutaye tachi ni yensa atumi aka entima pani na do kye se wo mo sanso de biem bo na we no ebeboa titru aban awodro a ewa bibrem ene after dwumaku a ebibrem ni na ka bo ma yebedi dwabom no eno so ose ebeboa pa. We must harness the transformative power of fintech and digital innovation. We must embrace the technologies that are reshaping the global economy and make them work for us, tailoring them to the unique needs and challenges of our diverse and dynamic continent. Governments across Africa should invest heavily in the digital infrastructure that will form the backbone of our shared prosperity. We must create policies that foster innovation, encourage entrepreneurship, and attract investment from both within and beyond our borders. We must promote interoperability to reduce transaction costs and delays, tearing down the silos that have hindered our progress for too long. And we must leverage the power of digital identity programs, such as the Ghana Card, to improve access to financial services, reduce fraud, and create a more inclusive and equitable economic system. Onipa moti so ka say ye Ghana man pani His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Adishmama eye onyunubre akan kasiabo ane esin konya so number 1 akan radio station Ahenkan 3.3 FM. Yadi munchiremu eguso ede esumwo na yebawura ni ahwemu masua dwumade ne ntoto ya sade sibi enso ekro na sanso ne wa abato obrei mu de na atimusa amanyoko dodo na no womani abra chese omo eka omo ensam de kire Ghana-fo enwumasua FM no aye Ghana mampanyini abede kire Dr. Alhaji Muhammadu Baumia wonukro ya na etu franka ede amasoro kokroko amanyoko New Patriotic Party akra atimi ensoso atiasi montre so a wode ne ho ekire Ghana-fo na fesu no waka de wonim ne de obetumi aye ede akire Ghana-fo wo wieso a wage Ghana-fo adwen kire ne womunim de ade akane de ho na nyame boa na ne saka tumi ne soso a watimi abomode Ahenkan Nyomasiani ama Ghana ko nanim na akra ko piemu ewo eye atifi apoye FM North East okoye no ani achese na nyasam ketwa amafo atuad na chipa ebo eje ne so na wone eye mmabuna wanom ewo eye atifi apoye FM edi ahyiamu na ahyiamudie no ase no Dr. Baumia dana ni suade hunu de kire eye adesuafo ano macha wonu mahia wanom susu atitiru ensadjuma womo edi hu ensusu dwumadie no wonu omu nyina edi ahyiamu eto aka ne nsam kire omu awie no obi akwan mu de to wanom se obi biara wo asem bisa bia no omisa no na wono susu anu ye wo no wonfama ne sade se na efata na enu ana eye odisiani ba ko a wo suapon a woje teteye sade be oba be ye nurse ni ewo tachiman krobo NMTC eno eye abulalu zaria wono ne no ebo nkomo enaja wono so di tudwa kire mu se opanyini media masem ni yetiawa o me zaria say me be ye aja disuani ewo eyesu apoyi mu ono me fesi a me hwani mu se alawa yi ana se alawa sisi media baba me hwani mu alawa ne media ama me ko gina pamienu
eno eye form 2 se level 200 so eno so me hwani mu ama sisi am no kasai me wo eye me final year enche me be tire me so retwato na afi no Matias makope badwuma sabre ye besinne menya de ase me saka alawa no 10 pesos kurada eti mampanya be de kire wadarumo alawa no a mo se ho de mo na ho sesai dwuma be na adie bra be na ebo eso ji sai na tesen eza se ke hu ye ene abusumi bia na mam ya num sade kakra na ye ni aja ye ni obi a ye da na wo hwe ye no yetim de tuatua school fees ibi me ko fi me se alawa nti me na ye ya senka me nko na me ko ginim die wa pomde aso ye na so me hwe nim die ne ba bia duru na me se na obo ate afa so me nko saka me ko ya kama wie ye nie na ye ntie sade odisuani eye Zara anase Zaria ebusa asem no faaye. My name is Abdulalim Jaria, an NSC student from Techima Nkobo NMTC. The question I want to ask is, when are we getting alawa? Since I started my school, since first year, I've not gotten alawa until now. And I'm in my last semester now. And some of us are not being able to pay our school fees. Next week like this, we'll be writing our exams. Those who will not be able to pay their fees will be sacked. They wouldn't be allowed to write exams. So if the alawa were given to us, they would have been able to pay their fees. So my question is, when are we getting alawa? Eti we disuani a wo suapon a mo etete adehia amo panim die ewo apomden enso adwuma mo eno eye Techima Krobo NMTC Abulalu Jaria ena wotene nka no na eno achi no ana mampanyini abedeche onu kro ya Frankatu ni adima osukokroko amanyoko ni Patriotic Party wano soso adi anu yede eba Dr. Baomi akire mu se alawa ne de wo pa na se adesuafo yi o meka no kure pa eye ndisi amanyokuro no wo mu Frankatu ni empempen eye Owura John Dramani Mahama wonya akwanya be mampanyin no otwa mu ena obuza eye adesuafo ne se asemo kai na omo abogye so ya kai no simo mo kai dia yasemu akasema bu asem ni ye ena nanado danko akufuado tikasi awiadwe wo ba ya no ena ono chem so de beba ena ya meka hu bi ne nyina eboa ne de aba yetuatua na wo nsa Ghana sikasem no sade aye no te ho no na kakra kam ho na kakra kam eti anya se bu apayo abai de no ma egu akwa so wo chese adesuafo no hwa ni mu se na wo chi ekwakosim no de ekro no o malawa no o mo se esu ewo mo wallet so. Thank you very much for those questions. I think the first question had to do with when we are getting alawa for. I think that is a question I will take to the Ministry of Finance. I wasn't sure of where you were with your alawa, but I think that I will check with the Ministry of Finance immediately I return, and I will make sure that they pay you your alawa if it has not been paid. We don't have to follow people who think in terms of impossibility. We think in terms of possibility. When my opponent was in government, he abolished the nursing training allowances. And we said, we will restore the nursing training allowances, and we have restored the nursing training allowances. Can you trust my opponent with nursing training allowances? Adishima mani auti ye Ghana mampanyini abedechire onu kro ya no ena otu Frankadi amoso kokroko amanyoko New Patriotic Party wafimpino ne aduonu ena abato edo mamu no enso enyina animo Owura Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ena otese ja ocheche nsemu no yentoa ensam no so ena ye du Dr. Bawumia ka chidie na se amanyosemu anesa Dr. Bawumia ne campaign na oye senior campaign 8 osanso eye kwanchefo penyin oda lotofo ni nanu Ghana National Lottery Authority wo Director General osanso kro ya oye parliamentary candidate ema de hyewo Akuapem North abeton peso so ewo NPP dimu Owura Sami Awuku Owura yi de atudwa se onyanyame ena onya bonsam na nso betumi aka ni pen se afia ba ye ba beto no NPP obi aye den NPP ne bedi nkunim NPP wo ma ne bedi nkunim ai eji rado man wo mo na eba sanse Owura yi che se entotuo mu de agu akwamu
ehyehyɛ om de atoto wono mo akwanya wo mbefa so aye adwuma ansa na bato bre na du no wo ya den a enkunimde beba wo mafa ezan so mu onimde wo ho eno maboa mo so pa enti ade ndi wo ya den obetumi adi nkunim na ono nanim baabi a wo maduro ene baabi a wo mo konti a owura yi eka sasem we ade atodwa na no ena totua wodo bi omde agu akwan mu no owura sami awuku etibi hu na o kire se ade ba konti a owogidie se NPP amanyuko no betumi adi nkunim ebreki 8 na Ghana bakosemu wo ma ba be ye abanya na amanyuko a wo ma tena so mpre ba ku mpre miensa eno no eye 12 years no wo mo be ne se o se abana ye beto no enhye NPP fotirim se wo mo aban mu enhye omutrim se wo na kuta tumi no enhye omutrim se wo mo ene wo aban tumi ni na dabi o se de omde ahye omutrim ni se wo mo opposition wo mo afna mo patumi nti wo mani abre enti de ahye omutrim ano no eno ayade baako ebiem o se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia chese wo pusu grassroots for no wo ma ukomikro ma baako ho no mo o ta na no na efi no toba o bona pampam na epiefi ni nase o ya ne den on view ezanse ba e ma ne tawabi ato ne ho onu sei o se Dr. Bawumia ahye wo mu na den wa hwo den ene enum samonse no de agu o mase o sensu eyi bonto ene ade ma o mawe o se sika ene ya wo ya to no mu se de yo ene mtumi ngire nanso o kire se onu om edin sa wo so na o hye wo mu den se de bi o betumi aye adwuma na hye o hye wo den nso ade onu om di nkomo ne se campaign na wo mu ye no wo mu ko afiefie fe no door to door campaign uwo fie ni aba ono mo na eno abekasa uwo afuom ni atoawo ni eno abekasa uwo adwuma ni aba ho ni eno abekasa nti o se door to door campaign eno ni ade omo ba beye na sade nkomo ne ko ene sade grassroots fo ne dia nkeka teso tutu nyoma ye adwuma na wo mu ogidie pa sa abato ne de wo ye den wo mebu nu kom se gegraw na wo matumi adi nkunim enti we nyoma we na ka ho bi door to door campaign avin so hwom tim so mu opposition eno nyoma bi a ka ho eno owura sami awuku se enu nti enkunimdie no ebeye NPP dia. NDC elected their candidates almost a year, and some year. The candidate too was a known quantity. He's been on the ballot 3 times. Dr. Bawumia as a candidate in November. February, he took the big stage to announce his vision and communicate the intention for Ghana. Beyond that, he's taking his destiny into his own hands. Or running around our ordinance. I am yet to see any poll that has been conducted in the last 2 weeks that puts the NDC ahead. But in this election, NPP is not fighting this election like here near Tiaban. You're fighting this election like we are in opposition. And the MPP, I keep saying, will win this election on strategy. And NDC won't understand. Yenko yaba no more. Your best share, your juma, your campaign, your back campaigning like no other. The vice president, no, you're sitting incumbent candidate or no a refuge or chia a real taxi. Ebi out yakas way and kusifi. Now, unya or dinko refuge will be enemuye house to house. A communicate vision. When is the cars or the ice cream and collide? Obisu to meet the football, NPP's mentality. They approach this election. It's like we are in opposition. Hey, ebe we dia mentido. Uniska o the ice cream and collide. Hey, babu ya kasampa. Get kasa. Onipa mti so kasa yowura samia wuku. Enu achi ena osan de tu dwa kire se. Dr. Bawumia de kese wo mu ogidi onimu ama se abato edie obedi nkunim na enye so odi nkunim nku osadi nkunim na dibre na de ma ne se mampani no obeye no ye ne ye na ya kono na obia abehwebi. Now the same year your campaign in 2016, of course there are challenges. We admit the challenges we face, but I'm also confident that the MPP offers the best alternative, and the covenant-keeping God will keep his covenant with this candidate. And I think Dr. Bawumia will make a fine president. Onipa amote so akasa cheche nyoma mi ayowura sami awuku. Onene kwanchefo panyini pon da loto foni nanu Ghana National Lottery Authority NLA ompanyin no omboso no. Afi nso oye presidential parliamentary candidate ewo Akuapem North abeto ampeso so NPP amanyoko ni dim. Ghana arishimama ma yempem so enkoyi nanimwan. Na wo eye amanyosemu a ho ensanka ya no mrahye badwafie ne de ani enso ekire. Na Ghana fo beka be se na wotwe mienu esuo nie. Ana dom tatata wo mrahye badwafie
eso so ebeka kire Ghana samtwerefo se omoma moden na omomfa nkra bi enkoma eyemra sebedwa mu chiamehene Right Honorable Alban Kingsford Babin na ensem ni jeremu ni nyina no na dom kase no kire se omu gidie se bra so se mra sebedwafo nsa so bekọ na omakwadwendire oman no enkanko ne ne yedie hu nsenka yeso esa so mo ya trafia chedodo omba so mba bedi Easter yade awie omda so tifie die na omoje adwuma so guo no ma waso omokokoye etuwe de omo sra pa ese kabeya eyam na sebedwam chamehene enya ni tumi so na wansa mo moden ma mra sebedwafo enko asetena na omutubadi egu apno so omunkodi hudwuma sade se na efata na ensem bato montene esuo no anya Ghana for do na tra o madwene ana enya asem ketwa ebise hu hia na emu ensem ni nyina no enten kwada no sa enkrata na se ensem a dom kasia no de fansem twerefo so ebo mu da wuro no na amra sebedwa mu chiamehene Right Honorable Alban Kingsford Babin ono so sa wate enti wati asem na pe wana so ana ono so de nkrata ba montene esuo na ono ne nkrata no de ba me bosom ne da toso eye edu ana o ka tere eye amra sebedwafo nyina se wojina Ghana mamra article 112/3 no so ane afa standing order so mo amra sebedwafie 53/1 no ane +2 no so ka kire na sebedwafo di nyina se Nyankopɔ ya adoma edafia da ye mebosome ne da toso eye du enso wo mo hye no mo fo bani nkire mo amra sebedwafie na omumfi asenko asetena na afi no omukɔ dwendwere anuama ba ko mienu miensa bia ogiri ese ehu hia ye pa nti wei eye putupuru frɛ ana cheso wo frɛ eye emrase bigafo no enu ta kwasibro ni se eye emergency meeting frɛ ne wo frɛ no na enu ana nam so bie ama enei wokɔ eye dom tatata ne dom kasia no afamu a wo muguso wo kaso obutire wo pa de eye ne de eye ne de de ono so wa pa alai so obi dwan wu no obi kwa nsem so etu hwa o sa na tie na ubodwam ewo dom ketwa no akache a eye mra sebedwane de ma adehye mo adaklu abato pesua so no ewo from antamu wono kro ya mra sebedwam wono eneye minority chief whip eye owura governance eye Kwame Aboza edi tudwa ejiremu ese sa wo frɛ ya eye putupuru efra na sebedwa mu chiamehene Right Honorable Alban Kingsford Babin efrem na sebedwafo no wamode omunu se ehu hia kura sanse omo hyehyeye wamakwaye adwuma bi wakura omo na wamo wen anadweda suo mu nyina na ebra so omo so konom kwadwo amahomia na otu onu mani asafra se sori bi adwuma mu abra ebra dia ma se dwo ahome no enso ye ayese wo da na wo nda no anso no eyesa wo sori na ye wo yase kuro no na so be ne den de aya na aye no nti wo mu ekire mu ese ono de fra emra se bedwa mu chame ne fra wo mu no ono ohuni se sabio eno ma nhyɛ da sisi so papa emfa ma omo a ehu ehia wo kire se amafo akeka ase Ghana economy no aye bibia owo ti so ma nkwa asetena kwagye budget bi ni ensem keka bia ene kwa so ya pankrofo bia mo mu dibira mu nyina no wo mu nsem ka ese bedwa matum se anyo mu ntuma keka wiem so ma nkɔ no ma nkɔ di dwumadi am ya hwɛ anyo ma ntuma oman no babia ne nam no enye no ochem se we yala onioma nya wo se okahire nye okahire aya odai etowura eye governance de okirem se ofre we enya fra ehun hia wo se komoje so. Our colleagues will also respond to Mr. Speaker's call and come to Parliament on Friday. Which of these ministers, when approved, would stop the doomsday we are having? Which of these ministers, when approved, would make the city stabilize? So yes, I agree that our colleagues have been vetted. Plenary need to take a decision on them. So when we go, hopefully, we'll have the opportunity to take a decision. Ati opanyina wotene nkan ubodram ewo mrase bedwafie ono anesi adehyomo eye adaklu abato empesua so anamuo na onukroya so eye minority chief whip Owura governance Kwame Aboza ana wotene ne no na enu achi no ana yesi agya Ahenkan Akan sebode yesika no eye sika no fanu bonkum twa na eye nifa twa ana animu twa akire twa ni say yo so tiri dom tatatan so yobowram ana Owura eye Habib Mohammed ono eye majority chief whip yaso opanyini
se na dom ketwa ni ka o osu so musai ana osu o so omo de omo petition ye ana eye na sebedwa mu chia me so adwom petition atum a wajan tumi so afram na sebedwafo ti omo ne de ka ya asem de kese de ma wo mo na so so isi omo dwendwe ba ko eye mpanyufo na nadan kwa akufo ado abom din ama omo asoafo di bira ya toto omo no awie aya kasem na sebedwafo be ye ana no ne am ba bia susa de bode no befa na so so enwo asem akwa bibi oho de mo no wa wo se no na ye omo dadwe no omo do besere se wa abro omo se akwa asetena kwa dwendwene mra sebedwafo no bia fa sebi mpraduasa ne dadwe ene ade bia nunti ogina so enso de atwe eyesa asoafo yi aso enfanto nchen no mu nyina koma mom na omonyi wo muntum se de be yo muso betimi akodi dwumadi a esefata. The approval of the ministers is very important to us. For example, if you go to the Minister of Health, the minister and all the 2 deputy ministers are all new. They are all part of those considering to be approved. So you have a full ministry, very sensitive, like the Minister of Health, no minister, no deputy minister, because we have Parliament have not been able to approve it yet. You go to the Minister of Gender, Children Protection, the minister and the deputy ministers are all new. Nobody have been approved yet. So how do you expect to be able to give quality health care, who's supposed to have the supervisory issues to do? And then the third issue has to do with the waivers. We are talking about businessmen or companies trying to exit Ghana because initially under the 1D1F they were supposed to be given some exemptions. And when they are leaving, it means that it is going to affect our currency. Burkina Faso and other Morocco and other countries have been able to give that, and I was assured under this policy will be able to give those things, and we have not been able to consider it. Arishimama eni awuti ye eye majority chief whip Owura Habib Mohammed yentoa enwumre no nsia kan kasia so me ka se wasuguso ya wutie kasia yi ewo Ahenkan FM what wasum papa no for adwenkyerɛ fa 0533898915 0533898915 text message and na WhatsApp yebekenkan among na afin su Facebook live nso oba hono ma hwa Ahenkan 93.3 FM na odo adwenkyerɛ to no mo uwie a na afi wa like na wa share na obi nso anya bi ahwe menkɔ mensemu mekɔ epoye mantemu na epoye mantemu da so amanyosemu epoye mantemu ena NDC amanyoko no ebo NPP amanyoko no subo se abaye ba betu ya obia dwene ko abafa so be ne campaign no won NDC for won ade ba koma ne se won ma hyeda ye billboards aye posters enu nneoma nkase nkase a so bi twama nipa no se nipa ye ka no asem ni nipa we na to abama no ebi wo empeso no so ewo nsawoma do agiri abeto empeso so epoye mantemu enu na NDC for kire se won posters no mo billboards o maye no hwan ade be trobako na poster etalo no ne atu nipa ne afiro ade be cha beko ne atwa na so ade be cha beko ne atwa na no se ade be cha beko ne atwa na bo na dansem nie na se wo mo sai nipa na nim sa de bi obi twama ohun se nipa simasi ene tale poster no so no se de bi ombe tetene kura enu na this voucher se NPP for na eza NPP fua na edi se adwuma we akwakofa sem kase aba na chairman Emma NDC amanyoko no nsawoma do agiri abeto ampeso aso Owura David Ayawule adodo na afa ne chairman ago ene ko nanim kakra nkabe ya agombia Owura ago kire se ade we ya ekoso no wo to wo bo ye nhwehwemu a de o maso toto fom egebre ye din ti se sabi emu ma to atwunyo na wo ye nhwemu no de wo hu ye ne se Owura ago kire se NDC NPP4 ene di se adwuma no wo hwehwemu ne de o matete ne bibia o manya no eche se ye NPP4 na hyase ena o motetete NDC4 posters ewo nsawoma do agiri eno ena Ahenkan news amane boni o senti ne dwuma ewo Fawe FM ewo nsawom kwaku akwa ene chairman ago ekase na panyini ne kiremu se NPP amanyuko no anya de wo mo ye na ene wo mo so wo mo njai de ekoso no wo mo nya din e ma ne nka ezanse wiase kukuru anya ya keke nso nyai entomo ka che NPP4 se o ma nyai wo mo posters ene mo be wo bots a ye tetetete no e won san wo madura giria enya de wo mo endis vonzo be din wo mo so be wo so mo pa
ene ntokwa kura ne ne wombeko esansa ade wo mo ye no entwa kwam no wo mani nso enye ho na enam sade we ya so ama endis fo ni pom ayi no so onko premiership de fia konya e won sa wo madu agiri owura Philbert Salom o chese oko Facebook ene oko twira to won mu twabo MP no onumnyafo Frank Anodompre ema NPP ena endis ni no ko twabo no wo no mo eno nam so ma wo mo kire se we ya ntete ho na se NPP fo anhwe nyaya enya dom so be ye din amasomdwe abansa wo madu agiri da na ose afimpinu ni aduonu 2020 ye beto abanso saa eno nso NPP for tete endis for billboards eno mu posters e won sa wo madu agiri wom ko kan na wom agitum se yo eya ye pacho enya de bi besi biem to munim de ntia afi we nso wom afirase a wom ye obom kokoso mo anya ya adwobro mada posters are almost initially background check to know at the end I falling off and I said and I said and then so you said that so but a comment we are hearing in town between the MPPs to the NDCs, you know, say you're 10 times, almost 10 times, you're 100 times, almost 100 times. Based on that point, we have every reason to say MPP for NS banners. This is not the first time. 2020, Siyama, we had a meeting with the MPP executives. Almost everything will not happen again. The deal no kasa no before ade ache no why Solomon why John Dramani the next day na ade ache no we ban omo whining in our to we in the NDC no we are not ready to destroy the some we are all enjoying peace in South Madrid and then violence will also be biggest violence some also Ediana and Koye between the two political parties in South Madrid and the Basabasa will be the Ahenkan Akan azembe badabi onipa mochi so akaseyo okonsa wo madu agira beto ampeso so a National Democratic Congress ndi samanyoku no ono ene ye wo mo chairman e wo mpeso ano so owura David Ayaule ya dodo na afa ne chairman ago nene ena moti yi na asem wo ya so ya wo mo bo NPP force bo se wo mo na etete mu posters ene mo billboards e wo nsa wo madu agiri no enam suma panyini po twankutanudi ano ema NPP e wo nsa wo madu agiri eno nso oni yama ne boni kwa ekasai owura nana kumia Welbeck ono nso uchem se hwe adenti na mo bo NPP force bo na wo mo parliamentary candidate kwa kase eye Frank Anodompre MP ena AD sedma we on na shase mo ye ena communication director ya no se hwan owura Anodompre no ebrimbo obi ena ode abeti two posters ana abebo obi pa so onko two posters o se nya wo mo na eye nya NPP for na eye nti so bo ne nso mo de tenetene NPP force no wo mo nhwe enyai posa wono wadaje okotu posa o tu posa so de dey ade we ya uchure no paso be na wo so posa se tete no oba ko fo bone tete process amanyo so moye yo oba ko fo bone tete mi akasa me ko assembly election me pa na se mi se no ade tene abete de ko aba ye ba ba so no modi ncho de da na posa de so aba yo ko ti posa na obo no koko na wo mo bibi koko wa mu kasa mu se na rankings o mu akasa na tete obo posa gaga to ga for no oso di sia e betwa enti endis vodi besi no nso e betwa onipa moche so okasei ne din ede nana kumia Welbeck ono ene yenkutaudi eba no dani ma NPP amanyoku no e won sanwoma do agiri e wapoye mantemu abusuafo yada so gyinamu e wo amanyosemu se de nyina yenim se ye wa abato ebremu ono ti eya na amanyosem de ebebu aso pa na opanyi bi de futuo de akode ama Ghana fo gyina said ye beya abatuo no ye beto awie asumdue kwa so na basabase bia enko enso enkosie na ne sa yoso no twamie na ye na ye na boafo ase esa senyo amada roma enka wonte de etwaguo ewo mayimu Jubilee Hospital aye wa yale sefie mapa kotoku mpatam ya no mode anase kotoku ba mu ya de atumo ehwa ne ye nyina ekwaje eye ayarehwe mepacho uti ebom epawo ga obu oso akase utirim chese ni nyina ye tipaye ni bia bomoden na fakọ na omohwe emwa obi su odoma ose aja ne nsa chese anansi osesesa bro ache no to aje no wanje eno so odi akwakodan wo na mahwe aboa obi so ne yam eka ne dwe na emia ne me pacho oso fakwadan wo mo na wonum hwe mwa wonan ba bibiara
no so obi wakora wo tuantu kafra usisi chese ni padua nde fiti utiri bepem na ase de gisi wan fa nko wo de kwa won behwe aboa manwam akonkan ka na se no se Jubilee Hospital de ye nawo ye wen ye adwuma da mu ni nyina ti bebi abeba bia na brebia obetenka bia o widie mu no tuanamo ebra ye naso ye na oba ibenya ntobase adi mfidie fa widie mu ahu baabi ade ne hye nti wo de ebu across me yare nso yade na hon ma na fi afra ewa na fi miti na be hye me kon na be hye me mfe be hye mamatuam me pa cho wo de ha ho wonya de duru odum kwai de fidie ne be kire baabi yade ne wo na timi aboa na de dan se ye hwe wi a ne ko ba se wo se ye de otu aduro so na se ma waduru a yanka jo se o ye twira ma na okwa wakwa akoto da bi ya hwe hodum na no ye pharmacy ho nti aduro bia so ye ton bi ho ya de bia no aduro e ho nti hwe owie ya ne am waduro na atimi enso aboawo na no ma konka me pa cho yo ba na wafa afuru a wadaroma na watu anamo akọ Jubilee Hospital na won ma hwe enso aboawo na wode wo be fa bosome nkru ni mu na wawo mu susu no wawo bokọ wono aso be boa mo awo kama wabra unya chimato bia so e wo wawo mu sanse edura wo bre so pe na adane adwendwen sanse eno eyewuo ne nkwankwa ntatu anya nimdini bia obeboa wa hwe ya sabi na be wi achi ne ba bedane ne suotie ye mpa ne sabi ti da bia ye make sure say wo ba opemfo no wawo no wanya oba na so wapom den eda so SCP onkwa ekuraw na nuama akonkan na wo wie so a woni abofra ni nyina mapom den ehye yensa wo batan no woni abofra no ye behwe mo akosi bra mo so mapom den besipi asita na mo akase yatime hu se ijamo a motimi so ahwem ho na nuama akonkan enu achi yo bia ye hodom a hodom se wapra na pra no mepa chaw anu odin sabi kafra ni enyan wose yede homa anase mpane anase ka bikika onipadua memmohu ene yefrɛ se operation no bra Jubilee Hospital na yenhwɛ ne yemo ye be ya ma wa bra ye be wie no onya nkote ya obia sa hodom enso so ebiem na opemfo so fa afura se opese ohu se abofra no eye baako eye mienu eye miensa ho nsem se na tie oba na abema se de be obetima aboaboa ho na watwen abofra no ntino wo de ya abomode bla ya so na yentwa scan no na yenka mu nsem enkyerɛw uwo ani yade a me pa chofa bla ya so ye ho se eso aye wisiwisi epru ho no ma soso a na ayekɔ timi posa me pa cho kan ho fabra ne yehwɛ ne yemo wo se anaso wanum ana no so haw ewo ho a bomode tu ana mo bepiem ya so ye ebi wono ma ne se no efi adaso nti okoni pamu ne yesere a ono nko a sabio kafra che ne watoli mum obi esere ba nanumu no na on de sirigu ne musa enye eno de mframa kwa kogina oyem eno so be ma yam yade enye eti bomode ne bra ne ehwe mo wo se no ye be wohoro so ama na pa se fita na sansusu na wo se no ebia tutu si wanhu ama mframa bedidadidam na se tokura bedidam bebre eno na sabi kafra ye feni sito no opesi wo se no ye sa hihye mawa wo de ba ye be ya ma kama obi nso de ne de aye bebre wonanum aboba pepe so kafra fabra ye betutu bia firim ni ya hihye de aka kama enso ama nneoma akonkan e de ama obi nso anum pa obiem hey untimi ntena ho enka me pa chobra na no so ya huru anum ma na nneoma enkonkan famanti dental clinic ni dwumadie enso so eno no diabetes ni hypertension eye esichiri ade ni bojabro so me pa cho ha dwene bebre eso mu na wanya nim defo amoma amoawa ankyere wunduro ankyere okwan befa so ebekọ a odo bekọ asamado sisi a eti bomode ne kopie mo Jubilee Hospital na wono hwe emwa aduane bi obedu ya so ye wono mo no me pa cho ya hwehwe mahunu se eye kama eho ti yopo afe apomden si achiba no ye health insurance wadaro ma kwankwa de aban de ya gya tuma ebo adwuma ento ba yade bi ho wase ehwe okwa enduro bi ho wase yade ma okwa ye ne sabe pepe se de be betumi enso aboa uduani ekire mo oda abo abokwa tempo no so amantransam so no so won yakobo yesese a ye hwe aboa mapomden ensem agina brane me pa cho nkyeremu bi e bro de media ma isu a wo pe no obetumi afre mpanyifo e wa 0244 575799 0244
575799 and 0241 784 645 0241 784 645 Nani Jubilee for Edin Komo. Me patrol afi yakwase ho yade no yenkwa no mse ye. Was say o no ma ofie eye de na afi so obma ofie eye anika eye home appliances said the we are say kono was so ukobi ase muani na dane nipa na dane muano andane bia ye be dane ababa we o ti me che se we ase ne dane ti so dane bi ene home appliances ene didi dwuma said ye adwuma ye etie ubetumi akwa adwuma ntem ho be ha wo be fie oni beje na omfa brebebre enkogu efiadu yoso ene de keka wonti ma home appliances ne ndoso nyame adom abrofo nso ma ya ba pa yenso ye ton pa enduzo topa na beboa wo na se obetumi anya bi ato no eya na mpempi eyasem kese emo manfo bi obi won mo pe TV wadwen wo be yamfi jamienza ontumi ntobi se oyoba ene na fi odwen ho abe ya fe baako na se TV no nya na video ordin nam bo wan so de akoje na na esen no mema de ya na ya mobo ti udi obadwen wa be mfie baako na nya na gusu odwen ho eno na mpatwo said bia sanwema onuma weni na TV nti ungojina so nkoya nwema boni bia mpatwo ODI Electronics yaba yebeji ofisa de ni mu enya no nko obu on mo pe air conditioner ohwo aba ne dum so abai ope air conditioner no problem yebe mebe trokun abefa so obenya bi fofofo enti de okoso tiami so ope TV ope air conditioner ope fridge na outdoor ope bia ope washing machine se u use ofio se u use company bi no problem rice cooker blender ceiling fan standing fan adie bia your home appliances iron sanumani nano ODI Electronics say waba achimodan yeyi yeti na so ope bia ebia ope fridge ne bono no atua fa na ode ko fie na yama obosome miensa na ode atua ne kakran so ope TV a saa utua ebo no efa na efa na aka no ode bosome miensa na atua ne kakra ti se bia ope air conditioner ade bia ope bia home appliance ope bia no saa munina saa utua fa na ode bosome miensa atua de aka no eye fofofo entiwe no uye school ni opamade uye shoemaker uye tire uye nurse ni uye post ni uye kubeton ni uye mate ni uye driver ni obia tumi tobi de nyan sa de no benya ne fa sika ne fa ato no mo na ode ababa gi ade na kufie ti wo enjoy no na wu tua ne kakra esa ni tua de papa home theater yu pade bompa nini na no ye wo san hihye bi edma no timi pa cho so ani je ye hihye bi ho na so ope home appliance ni bia wada roma me mam kasa enya tintin de hian so betwe phone na wabo number we no afre keke we ye fan give a call just give a call my call keke 0550 900 600 0550 900 600 only ODI Electronics endings a wasoni yambuaw na ufiade yo ene onika endimu Ghana de simamba ba biadru no ye adwenkyere ne yede eto akase ebo no so ede amawo na wei eye Kofi Buache ene ode ne de abai na onso kyerem se osre Ghana fo se omo enhwe no omomwa na Dr. Baumia Wase Ghanaians should support the agenda of Dr. Baumia because the alternative is empty. Assemble na working. Jagusi. Ghanaians should support the agenda of Dr. Baumia because the alternative is empty and scary. Nese ada sa support Baumia Mahama ene Baumia so. Ti Mahama ye alternative say one fa Baumia be fa Mahama and what say because the alternative is empty na say Mahama de oye empty. Oh okay
I'm going to say about me agenda empty. You support no be good empty agenda you better support no. Oh okay. Eti Kofi Boate mo wasam ne ate ase yi. Eti o jemu se eye Dr. Bawumia wo se Ghana fo hwe ne eboa no na obe ya mampanyisa se ne opponent no oni hwe Bahama oh kapre hwe ni tirim. Sebi o sa no woka no. Wache